Dobar dan, dobrodošli u novu epizodu podcasta. Ja sam danas Lora, danas tu sa mnom moje kolegice Azra Isić i Emana Džević. I danas smo tu sa jednom našom bivšom učenicom naše škole, Irmom Čustović, koja je danas jedna od veoma uspješnih naučnica, kao i ljudi koja će te uspjehe podijeliti s nama. Za početak ćemo zamoliti Irmu da nam kaže nešto o sebi, što voli, koji su njeni hobi, djetinjstvo i sl. Dakle, ja sam odrasla u Mostaru, djetinjstvo je za mene jedan najljepši period mojeg života. Još kao mala imala sam te afinitete za prirodne nauke, za učenje, tako da učenje i taj obrazovni razvoj za mene tokom mog djetinjstva je bio jako bitan. Hobi koje danas imam, to su sport. Volim šetati u prirodi, volim čitati jako dobre knjige, kad imam slobodno vremena. Hvala. Kada ste znali da želite upisati gimnaziju Mostar, te zbog čega ste odabrali baš našu školu? Tokom osnovne škole ja sam bila odlučen učenik i bilo je logično za mene upisati opću gimnaziju Mostar, zbog toga što srednja škola opća gimnazija Mostar daje jako dobro opće znanje i dobre temelje za visoko obrazovanje. Hvala. Sljedeće je se nam navedete neki uspomeni i dobra koja nosite iz naše škole. Pa to su sigurno moji prijatelji iz razreda, ali isto tako veliki utjecaj na moj razvoj, na moje obrazovanje su imali profesorica Nevera Slatu, koja je bila moja razrednica, koja nas je uvijek upućivala na čitanje knjiga, na literaturu, na kritičko razmišljanje. Isto tako profesorica engleskog jezika Branka Barać, za koju smatram da nam je dala jako dobro temelje engleskog jezika i koje mi je na kraju poslužilo za moj daljnje obrazovanje. Kada ste znali čime se želite tačno baviti? Ja sam prvo birala onaj studij koji mi se svidio, dakle ono što sam voljela. Studirala sam baš ono što sam voljela. Ja nisam bila najbolji učenik gimnazije Mostar, ja nisam bila najbolji student, ali sam bila jako dobra u onom specifičnom domenu nauke i to sam iskoristila kako bi nastavila svoj studij, odnosno doktorski studij. Tako da na kraju svog magistarskog studija ja sam odlučila da bih željela nastaviti svoje obrazovanje na nekom većem nivou, to je sada upišem doktorski studij. Da li vas je bilo strah izazova i kako ste se osjećali na početku? Pa kada promijenite grad u svojoj državi, osjećate se tako malo neobično i sve to. I sad zamislite kada promijenite državu, kada promijenite jezik i kulturu. Svaki početak je težak, ali ukoliko vi imate neki cilj, ukoliko ste sebi zacrtali cilj, date sve od sebe da ispunite taj cilj, sve te poteškoće na kraju vam dođu kao neke, kao nešto što vas u stvari natjeralo da dostignete svoje cilje. Kako ste se odlučili prijaviti se na stipendiju? Dakle, prva stvar je tada Republika Francuska odvaja, Vlada Republike Francuske izdvaja mnogo novca za istraživanje, za nauku. To je prva država u svijetu po broju start-upa. Tako da, nedvojbeno, ja sam odlučila nastaviti svoje studiranje, svoj doktorski studij u Francuskoj, ali isto tako kultura Francuske me jako privlačila i zbog toga je moja definitivna odluka bila Francuska. Hvala. Sada, kako biste mi nama opisali taj vaš način rada, princip? Dakle, ja sam naučnik na domenu iz oblasti nanotehnologije, eksperimentalni naučnik, dakle, sve ono što ja radim nisu eksperimenti. Ja koristim razne uređaje, mikroskope visoke rezolucije, koji su stvari inovativna generacija mikroskopa koja nam omogućava da promatramo strukture materije i stvaramo materiju u nanotehnologiji. Dakle, moj dan obično počinje u 8 sati, 8,5 sati. Nekada završim svoj posao u 5 sati poslijepodne, međutim,
Mnogo puta ostanem dakle, u laboratoriju i do 8 sati, dakle, možda je to u stvari malo i negativna neka stvar kada ste naučnik, jeste što uvijek imate posla i uvijek taj posao morate tako prenijeti od kuće, nadograđivati. Ali u svakom slučaju kada to volite, onda vam nije ni teško. Dakle, imam svoje uređaje, ja imam svoju bibliografiju koju koristim i pišem publikacije na osnovu rezultata koje objavljam. I šta najviše volite u tom poslu? Najviše volim kada dobijem pozitivne rezultate i kada pišem publikaciju. To znači da ste ozvaničili ono što ste uradili. Za koji naučno-istraživački rad mislite da je najznačajniji u vašoj karijeri i ako možete da nam kažete nešto više o njemu? Dakle, prije 3-4 mjeseca ja sam publicirala svoj naučni rad gdje sam opisala, odnosno dala sam prvi metodološki protokol za nanospektroskopsku analizu DNK molekula pomoću određenog mikroskopa koji se naziva IFM Infrared Microscopy. Dakle, to je prvi pokušaj i prvi put da je neko objavio takve rezultate. Aplikacije tog mog rada, odnosno primjene tog mog rada su velike, posebno u području genetičkog inženjeringa, proučavanju interakciji između DNK molekule i proteina, a isto tako postoje dakle, velike primjene u nanomedicini za liječenje mnogih bolesti koje dakle, nastaju na razini DNA proteina. Šta bi za vas bilo neko idealno radno okruženje? Dakle, ja sam jako zadovoljna svojim radnim okruženjem. Kada ste naučnik, vi ste šef, ali šef sam za sebe. Dakle, vi radite svoje eksperimente. Vi imate dakle, svoj plan i program kako želite da vaš eksperiment izgleda, koje rezultate očekujete. Vi imate pravo da predlažete svoj naučno-istraživački projekat i da tražite dakle, novac od vlade koja vas dakle, financira i mislim da je to jedno odlično okruženje. Imate potpunu slobodu da radite ono što želite. U redu, i na što ste najviše ponosni u toj vašoj karijeri sada? Pa, ja, ovo je malo možda i teško pitanje, vjerovatno što se tiče nauke, ponosna sam na svoj posljednji naučno-istraživački rad kojeg sam publicirala u Nature portfolio, dakle u Scientific Reports. A ovako što sam ja svoj ponos ne stavljam dakle u sav taj moj rad ili studiranje, mislim da sam više ponosna ukoliko sebe izradim kao ličnost, ukoliko mogu pomoći drugima, isto tako ukoliko mogu pružiti priliku studentima iz Bosne i Hercegovine da nastave dakle, svoje studiranje u zemljama Europske unije ili Republici Francuskoj. Sada, mi možemo reći da osobine imaju veliki utjecaj na nečiji rad, tako da postavljamo vam pitanje koje vi svoje profesionalne osobine nekako smatrate najbitnijim i najbolje cijenjenim? Kada ste naučni, mnogo puta vi morate biti objektivni i morate izbrisati vaša osjećanja. Morate biti profesionalni. Ja smatram da sam tokom svog rada jako profesionalna. Mislim da sam perfekcionista, što je u jednu ruku jako dobro, međutim u drugu ruku nije toliko baš dobro. Ali isto tako smatram da kada imam neki problem, ja jednostavno ne odustajem. I smatram da je to nekako dobra osoba. Da li ste se vi u svom djetinjstvu vidjeli na ovoj tački na kojoj ste trenutno? Ne, ja se nisam vidjela kao naučnik u djetinjstvu i za mene je bilo jako teško shvatiti što želim. I zbog toga sam i odlučila da upišem gimnaziju Mostar. Nekako tokom gimnazijalskih tih dana ja sam shvatila da imam velikih afiniteta prema prirodnim naukama. Dakle, upisala sam ono što volim, uvijek sam slušala sebe i mislim da sam se pronašla negdje na kraju gimnazijalskih škola. Šta smatrate svojim najvećim dosadašnjim uspjehom u vašem životu i zbog čega? Uključujući i nauku, ali općenito vaš život. Moje najveće dostignuće jeste da
Ako sam, dakle, u ovom podcastu ili tokom moje prezentacije motivisala barem jednog učenika da nastavi svoje obrazovanje i da postane naučnik, ja ću biti jako ponosna. Gdje vidite sebe za 15 godina? Za 15 godina vidim sebe kao možda da imam svoju katedru na fakultetu i da stvorim jako male uređaje koji bi mogli dijagnosticirati bolesti u ranoj fazi, dakle, u njihovom razvoju. Smatram da je to neki moj san i moj plan. Pitala sam I za kraj, ako možete da nam kažete neku poruku mladima kako bi se oni motivirali. Prva poruka mladim osobama, učenicima, jeste da studiraju i rade ono što vole i što žele. Da nikoga ne slušaju, da se vode svojim srcem. Kada imate prvi problem, da ne odustajete. Kada imate drugi problem, da ne odustajete. Ukoliko vas neko odbije prvi, drugi, treći, četvrti put, isto tako da ne odustajete. I na kraju da date sve od sebe. Iako možda nećete uspjeti u nečemu što ste vi imali kao cilj, možete pronaći neki drugi put kako biste došli do tog cilja. Dakle, nikada nemojte odustajati i vjerujte u sebe. Smatram da postoji mogućnost da se ta vrsta tehnologije razvije u našoj zemlji, s obzirom da mladi ljudi uveliko odlaze i govore da ovdje nema posla, da nema budućnosti i sl. Ja smatram da se bilo koja nauka može pronaći svoje mjesto u Bosni i Hercegovini. Ja smatram da ja bi možda bila prva osoba koja bi se vratila u Bosnu i Hercegovinu sa nanotehnologiju. Ali isto tako smatram da država treba pružiti priliku i određene financije kako bi se, dakle, nauka što više razvila u Bosni i Hercegovini. Da li biste vi možda nešto promijenili u našem obrazovnom sistemu, našoj državi? Teorijsko znanje bi ostavilo onako kako jeste, dakle, mislim da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini imaju jako dobro teorijsko znanje, a vjerovatno bi više povećala praktikume, odnosno laboratorijske vježbe iz fizike, hemije i biologije. Mi se zahvaljujemo naučnici Irmi što je ovdje došla i pravila nam društvo i podijelila svoje iskustva, te se nadamo da će mladi ljudi izvući poruku iz nekih njenih dosadašnjih dostignuća, te da će putem tih stvari uspjeti mijenjati svijet, jer ga i ona mijenja na neki način. Na pozitivu.